India Ming ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. MP ka Lok Sabha na Shillong Parliamentary Seat Dr.Ricly haka arpunyo tarik nailar arja arpsau. Ulalai banjuriap ka NEIGRIHMS Hospital Shillong na kebantaban kami yaki jingduna kibadon hapo ka hospital. Haka nika sengil juriap ka hospital lawan senran lang uba dani lang sti badai finance secretary kaseng badu ba syembor lang renja badai joint secretary kaseng. Haba ya keren sekilat patai kubor hadin balada banjuriap ya ka hospital Dr.Ricly ulapan pau bakade ka kamram jong baun lejpet yaki jingduna hapo ka hospital. Warla kadai ka hospital ke Nangpynbha hari loong ba kadang don shibun kikam baha banle banang penbah shuh² ya ketika hospital kenang bakan long ka myntoi ki paidbah ga jela bat kumjuru ya ki bana ki wepat ki jela ki badon syakathan lam mingi Last time Kishimut batang baju repair batang pot macam dah tambah kemudian aja dong tak apa selalu dia kelas kan kelas habis sini kan dia habis topping yang benar topping malah lain sen yang ne sisi lama yang ada ni roof kena apa ni kolaps ni terakhir kita tolong I don't know what's the problem with the CMA. Sir, what's the problem with CMA? Sir, now these from us also they're not getting under the scheme. no, because we have to pay a lot of money to those pharmacies. Because it reflects a bad. Some 3 crore has been paid to that pharmacy. Even our government will talk about this NEIGRIHMS because this issue they have. See, that part actually the non-medical people doesn't bother about that because we are. Kubishibon, kadao kaba iwan ban pet ipok NEIGRIHMS ketika sengi kalong hi kum nong mikmat uba ka naka Shillong parliamentary seat. So ketika kamram kejonga ada pantoi tu bishiti untuk dokara show minister bapak jaga koi kerja juga sarkar India. Dia ngaso ketika kamram kejonga rupan pechi itu oleh jong hikmat. But i ya ke jinglong jingman akan ya ke hospital nado lebih dari buat ke jing badon kami kitar mesin nanti pada department kat melak bantai nanti ban sahab tu ya nak yang jom di nurse nak yang jom doktor nanti ke library buat kunjuru kampanye nak yang jom di patient namal politisni ya solution kijing kalau ki patient ke pendu bakam kedawai keresin kedokter banyo pembegitu yo kipor mensua kim yo ki lihat kiba long na bermasuk ke kamram ke jonga dengan wan pantai buat kli dan ke jonga hikmat dan yo punya krem small small ya ki baru day lah ke hospital ke NEIGRIHMS karena tu sedang dengan berplat kedai sebab punya kelas mau nongrim mereka mereka duduk mentang ni Dangdon plan syukur ke kiba Dangdon kan pandai nak benta ke myntoi jom paidbah ndai tang kosong dari ke state ke jom ndai wat nak ki state tu jom ke lam ni terasa ki jingduna ki khmat kiba haknya kendo jong phi bat ki fakulti nak department for repair kita sibun ki ban yamentahi ke ba ni nak ke bunga small kita sibun ki nomor director hari si umdan di let's say nang snap du nak yang jong mo yamentahi idang dei tang itai bang swan panpet di jong kemat ayo small kita kita kendo jingduna bat kidon ru ndai tang jingduna kidon ke ipeder ko ban so kidon ki machine ki di
jing khmat ki machine ki bolong jong juk bo menta ki menta ni khmit lenti bagani hospital kum balas sengeka kanong hospital kanong college kanong jing ku ya kan ni ka state ka jomi Hatu na hadin ba pala yos ngol kita kijing la se kadon kijing mo ban ibu din biang kum ketu ban itu kan grants kum national important institute berkiwai-kiwai la se kijing kran no ki ba oh kata hi ri wai normal ban shwan pek ada klem ya le ye klem ya bud din kam dan jumut ki kum tu kijing tmui kalong pa lengkap ji snok ti lang jong barok ki badut hang ye hospital patient paidbah hi kadon kam kijing ya trilang jong barok bangin yo pan telur long ye bagani hospital ke ban mak ke ban kot kumba la nadu pas sedang kat ka level jong ke aims